Dobro, ja obećavam da ćemo vam poslati ove snimke. Sa nama je u studiju i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i nekadašnji ambasador naše zemlje u Beogradu, gospodin Željko Komšić. Gospodine Komšić, imate vi neki komentar za gospodina Ignjatovića? Ja ne znam stvarno šta da gospodina pitam i šta da kažem na ovo sve. Čovjek zaista je hendikepiran jer on nije vidio ovo što smo mi vidjeli. Ali bojim se, stvarno se bojim grube reakcije ako bi bilo šta pitao i možda je pametnije da šutim u ovom trenutku. Ali, gospodine Ignjatoviću, znate, gospodin Hadžomerović vam je rekao, nemojte od nas više očekivati da vjerujemo više vama nego svojim očima. Nemojte, molim vas, u ime, evo, ne nas, zaboravite nas, u ime vas, u ime Srbije, u ime te djece tamo u Srbiji, riješite se više tog zla. Biće lakše nama sigurno, ali vjerujte da će biti lakše i vama. I nemojte nam više pričati da ne znate gdje. Nemojte pričati, ja sam malo prije to komentarisao, 2000. odnosno 2001. do 2003. dok sam bio u Beogradu, cijeli Beograd je gotovo znao šta se dešava i gdje. To su lokacije koje su snimljene. Ja vam se upućujem da pitate tadašnjeg ministra odbrane, a vi znate ko je bio? Dakle, znate ko je bio tadašnji ministar odbrane. Pa ga pitajte gdje je bio Ratko Mladić. Dakle, nemojte, molim vas, više, s obzirom na funkciju na kojoj se nalazim, dužan sam štititi dignitet i funkcije i neću više ništa komentarisati, ulaziti u polemiku, niti s vama, niti sa bilo kim ko takve stvari iznosi. Gospodine Ignjatović, imate li komentar? Za one koji ne znaju, tadašnji ministar odbrane je bio aktualni predsjednik Srbije Boris Tadić. Nemam nikakav komentar. Dakle, kažem, dolazi su u neravnopravnom položaju, ali dakle, možete verovati, možete ne verovati. Ti snimci kojima raspolažete sigurno nisu snimci iz 2009. godine. U ovom trenutku, dakle, može da vam se veruje ili ne, Srbija radi sve što je u njenoj moći da se Ratko Mladić nađe u Haškom tribunalu. U krajnjem slučaju pročitajte Bramersov izveštaj poslednji. Dakle, ne znam šta bih komentarisao, ne bih šta bih polemisao, nema potrebe da podižemo tenziju. Nadam se da će rezultati doći i da će onda i gospodin Komšić da će imati više poverenja. Izvinite, molim vas, rekoh da neću više ništa. To je ista rečenica koja je ponavljana i 2001. i 2002. i 2003. Ista rečenica. Dobro, da ne bi sada ulazili u polemike velike. Gospodine Ignjatović, hvala vam što ste se javili u 60 minuta. Vidim vjetrovito je u Beogradu, imamo malo bruma. Hvala vam još jednom što ste pristali da govorite za naš magazin. A snimke ćemo vam poslati, obećavamo. Hvala vam, prijatno, ali da vam kažem jednu stvar pre nego što se isključim. Do svih snimaka, do većine tih snimaka do kojih ste došli ste zahvaljujući službama bezbednosti Republike Srbije koje su taj materijal dostavile Haškom tužilaštvu. Znači, nije pokušalo ništa da se sakrije, pa valjda je to neki dokaz da ovdje postoji dobra volja i da postoji politička volja da nađu u Hagu. Verujte mi da, bar mi koji radimo na tome, duboko verujemo da radimo sve što je u našoj moći da bi se oni napokon našli u Hagu. Hvala vam, gospodine Ignjatović, ipak se zna nešto izgleda o snimicima. Hvala vam još jednom što ste se javili u 60 minuta iz Beograda. Dakle, gospodine Komšićevu, čuli smo gospodina Ignjatovića. Čuo sam bolje zadnje kada nije izgovorio ovu zadnju rečenicu. Stara priča, dobro. Znači se u neko vrijeme kada Mladić već bude najvjerovatnije ubijen tokom hapšenja jer se o tome puno špekulira. A evo za sami kraj ovog vanrednog izdanja 60 minuta ostavili smo snimak zločinca Mladića koji je nastao nedavno, moguće čak i ove zime. U medijima se posljednjih mjeseci špekuliralo da je doživio moždani udar. Snimku koji slijedi mogli bi dobiti potvrdu te informacije jer se zločinac sporo i teško kreće. Pogledajmo. Mi možemo ne... Možete zabavne radnje da izvodite. Snimam. Nemoj samo kameru. Nemoj na kameru. Nećemo. Malo ovako, malo šta ovako. Sve se pravi budem rasta. Nemoj da ti igraš. Gospodine Komšić, imate li komentar na ovaj snimak? Gospodine Hadžomeroviću, ja kažem, možda je dobro da ljudi u Bosni i Hercegovini ovo vide.
Žao mi je što signala nema u Republici Srpskoj. No dobro, ima drugih kanala kako se to Dobro, doći će pogleda. to, ovo će kružiti, može se pogledati na razne načine, na kraju krajeva. Ja bih volio samo da se neki ljudi otrijezne, pa čak i u Sarajevu, kada je riječ o nekim iluzijama i odnosima u Bosni i Hercegovini i odnosima Bosne i Hercegovine sa svojim susjedima. Ja znam da vrijeme nosi svoje, da čovjek mora da živi dalje, da pokuša da živi bolje. Znam da mora da razgovara, znam da mora da se dogovara, ali nekim ljudima u Sarajevu će ovo puno pomoći. Ja mislim da se otrijezne kada je riječ o politici koja dolazi iz Beograda, koja je dolazila iz Beograda i koja dan danas dolazi iz Beograda. Kao ovo što smo čuli malo prije. Znate, i drago mi je ne samo da se pokaže gdje je čovjek i kako se ponaša, nego da i mi ovdje u Sarajevu prije svega i u Bosni i Hercegovini dođemo malo pameti. Da ono što ste rekli, malo više vjerujemo svojim očima, a ne onome što nam pričaju. Gospodine Komšić, hvala vam što ste bili u 60 minuta. Cijenim vaše vrijeme, cijenim to što ste bili. Zbijanju lažnih nekih tvrdnji iluzija srbijanskog režima da ne znaju gdje se krio zločinac Mladić. Evo, sad znaju, mi ćemo im poslati snimke. Gospodine Komšić, hvala vam. Znali su oni to uvijek. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Izvinite, ja stvarno nisam bio baš raspoložen puno za priču, malo sam i šokiran svim tim. I onda ponavljam sam sebi da moram malo hladan da budem u cijeloj ovoj priči, mada bi nekad vrištao do neba i ponašao bi se vjerovatno onako kako ne priliči i funkciji na kojoj jesam. Ali bit će prilike da ja završim svojim poslom pa da nekim ljudima ja kažem u lice šta mislim o njima kada je riječ i o ratnim zločinima i o ratu. Hvala još jednom, poštovani gledatelji. Vanredno izdanje, 60 minuta, srijedom nismo nikada išli. Vidimo se u ponedjeljak, u redovnom terminu. Doviđenja.